Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sa panglingkukuan lagi ang kay kun amat mamanos salam akalilintad na kapipiyag ginawa na baliw di mambuginas kan walang ulangwan apananumpangan agyan kay kun ari na rinaw. Sa agyan kay kun mambu mga idida apong gudalan sa maranoso. Nasiyak na di pelilalilang nagudi kukurun mata sa agyan kuto asi ba isi tinor. Kauba kundi kalo-kalo na uso mararampana na anda po kakelas na usururo parapan anda nagkalimugaw isa kati so andang so kalalamin yun so ingaran niya na sa ingdaran no so manguda kalo pindu ko na atarapas ko na ikubusigid alanto nga piyaga po alanto nga taguluan pa sa kati nabalidatang kay sa sudi sa wasala. Iwana kepuni mana ilura ikigi na kau liwan ay manana sumaya naku mamber kulimay war nasalemi abember kumawatan na gumarane yadiye mindende de ay duba isye ay no urap peri narinawan sakapapan kenai kadiko ay tawan
auman naba minte naba apirami layo nakadi Arada penepad leilani dan lagi do pindah aku kai ko tulah genaban liu palangkapan sabar hidup bagus berlaku tapai rakagien besiran saka papang tai na eyo nare diseri di ngadeuna yunan datung dominya mau nabus rano berkokan dari ai gigi ya napa ngano nasade damu kayak tome
sauran ke ay di sado au norang ko tau manong